Patala fatula Samoa Entertainment TV mai pia mana Samoa le fo itula. Ua fatali nei se fai ungal fam sinonga mawalunga. Ilimta upo fai pule to aluol palemene o Samoa lea o lo fa malolo ai se ia se taimi. Ngā mōli tū waile nā fai unga le fonga fetalai li o pali ita eo maspau. Ile fam sinonga mawalunga ma fonga inai fol sanga alo ia le tutangi. Fa pena fo ile tu o le fonga fetalai. E au fiailo ia papalangi na fina umai lunga so tainga televave. E ala le TV screen lental noa mai ai. Fatasiai. Ma le fionga toa tangaloa au mua ming lengwai. Mo le tutangi. Ai, o le latu loa atu i Samoa. Mo le fonga fitalai. Ma le sunga Alex Sua. Mo le sosa iete alo ia. O le aunga o le fina wa le tutangi. So li fa vae le fa salanga o faipule. Mai e le o ngā tusai ma le fa vae. O fai pule ia to lua o lo fa mawina ili fai unga al fa amsinonga lo la le mi ngau. Peita e mulmuliane fa sea fa sanga ia ili fai pule o nganga e maunga numeratasi. Ma avatua ile na fa sea i lumol komitsu su el palemene. E anal fa utuanga fa malolo e peo na iai nei. Le wasili ai mal tolu masino o malolo e le to tongia fai pule to lua. Wo o tuel mta upul fa amsinonga. O le fi naunga le fonga fitala i le ai ina el fa amsinonga fa ai unga fai al palemene. Mai o tali ai nei se fai unga al whamsinonga mawalunga. Mai le fionga al whamsino sili, Chief Justice Perese, Justice Nelson ma Justice Tuala Warren. E tolu mal afatau sanga al whasalanga whawhal pui pui o setu e tuale o ave iai al whamsinonga. O iele na aveal ta vale lena la vea i le uso ali i mamali li waiti na to lua o leisi olo na faletua. O le mta uple na fongaina al whamsino Justice Repulea e Ame Perosa Roma. Le fale tonu le leu soli e lua ta vale na fiai. E le ngata ina mali le wain ta maita e to lua. Ai sa manu ai fo il to tolu. Mo o ai ile lima molianga e pe na faya ai fai unga. Ma molianga e lua. O le ave ta vale fa tamala wafua ile maliu. Fa maunga leo leo o ta wai na pasia to e alapati ta vale na yona luma ile pi onga. Ai feto ai ai mal ta vale o sau ile si tu. Ma ia sewa ilo i tua male awala ai alusa o lava ile pulu. Le satu tu ele teine sfutau sanga al matua so amalelea ese pe amale se fulumita na tanga ilfa amsino ya afianga le tabale mai le fa lave ele ngata ina mafatia ai o le fa awa na mafatia ola na fa nau o lo ola iti ile maliu fa fo se i o la to tina o le sita mai ta ina maliu manu anga lo na urua o le sina maliu mai manu anga o lo na to sivi ai molianga i lu le tabale fa tamala wa fu ai le maliu o fa maonia o lona fa salanga o le taitolu tau sanga male afa ile fa le pui pui ai tuli fa tasi ai molianga ai tolu le amta male fa tamala wa fu ai le manuanga o fa maonia fa sala fa le pui pui sul valu masina o fa salanga umaia elima e tuli fa tasi tu sole tolu le fia fiola solua i Amerika Samoa le sefulo au kusolu o lua o le solulu i Samoa nei na nafi ai amata i lona li putiel whaalongoina e tangata o lona nofon motu ofu maoro senga i manua le ngā lulu o le whonga ele. Ma amata i lava na whaaltuaina i lole nofo uta o tangata o ofu maoro senga si whaalavelave whaafosei. Ai maiso le li putiai o foli ngā afuafua o le maunga mu o vailuluu lea o loo taatia ai lea lititai la lanta i motu o manua. O le maunga mu afuafua lea o loo mapu e pueane i le vā o le motu o tau ma le Rose Atoll. Mai le o mauti noa sona tūlanga e ao lava o nono fauta iai. E pe ona lipatia mai Amalik Samoa o Februari o lua fe sulfitu na si ai le au su ele noa. Ma le vaenga su ele moana o Amerika Samoa. Ma mawai le maunga mule o vailulu le litai o le moana. I vaenga isa sa e o Samoa. I wha maunga le noa o le lua fe sfululua ma wha solo mai ai lua fe sulfitu. Na iloa ai le ola ma tupu o le maunga mule a talu mai le lua fe sfululua. Mai lo ai e lua maunga mu, mai le alititai, o anelo na mawalunga le sfulu ono afe whaasela u futu, i le itui sa e o tutuila, mai sa mai tawina, le nenefu ane olo na tumutumu talua i nei, ai o ananafi lea na ngalulu ai motu la lata i ai o manua, ma whautua ina, le nofo uta, i se whaalavelave tupu whaafuasei. Ua whaasola tu i au manga ma le vaenga talavou, le sa ilinga, mga aluenga whaatino, ale te umanga moe popua ngā tia pol SVSG, Samoa Victim Support Group. Ise awalai fo i ai laval whaafita uli le nei, o le sāwa ino ta maita i mawhana ulu tātua tunuu.
E pe on whaapula tuai, ele pulengo le to'omanga, leisi me totia, o mole mawina le ekalesia whaapotopotonga Kirsiano Samoa i si utu i savai, malana whaafenga inga le sunga talo sanga i tila. O le autalawau e whakasa i si utu le ana mua iai, le tau awa alo ia o moli, e ola i le malo si ango le la po solar lights. E whaakasau ko i nei polo kesi o tangia e malo ma le to'omanga, i le mawhauna ka ale leia ngandenga a tato kolanga. Ia ka tonu loto le aiei le ka papai o le nuu a soa i ka kefo le ka le sia i le sefani i le mpaina ka awau i nei polo kesi a waa i le mana i le tule mo i le kesi nuu. E lama. Ia. E tōru mai kera i tēne i ka pōmare. Tā ngā ruenga tusimaleanga le lei, wā whiai le kare sia o ka moe. Ia i nei au ngā so se mea ma au iai. Ia tina e ngā ruenga matukala le lei. Ia nei mea lo. Ia i supea le malamlama au wā e le ngatai nei tātou whanau. Ia whapea fōi so se ngatau. So ua maona i ngaro lai. O le ngano le tua so se mea ma i sa whawhadi le malamlama. Ai mai se o le manato o tua whamoe te au o tala le lei. Ia sup maola whanau. Ia te whao ina whaia mesi. Sono le ola e whaamavia ina. Ia, whaapetele malia rau ki o ngā prestene, malia mta ngā renga. Sau nol whaafenga inga o moli o le a wha o ngā. E wha malama i le mota te talo, whaapea le malai mota alo ngā au talavau. O le au tu o le au manga mo le neipolo keti. O le la tōtau tua vai e malua i whianga inga. Ai o le au talavau, e wha awa wina le ola sa o loto. O ato ai i le aso o le vai aso. Talu o na ola moli nei si utu. Ma wha au ngā mea whai ngā ruenga, mō le atina ino au talavou ma au manga o le fioanga. E peon wha mawina le fionga le pristene o le tō manga, sili niu lina jang, o se ngā ruenga whai whaatasi ma le malo, o lo o wha atupeina lea wha moe, i le ngā ruenga whai whaatasi o le tafi esea o sa wanga i Samoa.
Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana Samoa le ko yaso ha opopo nga tayang ili alofo le tua pasoi foi